Ngiyabingelela kubantwana baNkulunkulu, ngiyadithoba, ngiyadehlisa. Ngiyohlala ngisho njalo ngithi ngiyadehlisa, ngiyadithoba ngoba vele kufanele wonke umuntu la ayibonako le video uma ngingangena nje ngithi, ya sanibonani, hawu ngimi bani wakabani, ya namhla ngifuna ukushumayela lana angeke nikuvisise. Kufanele ngidithobe, ngehle, ngimfute lo yena wangifela ngalelinye ilanga, ngimfute lo wangifela ngalelinye ilanga. Wasifela Jesu, beka ngumuntu lona ekuthula. Jesu bekanekuthula, ufike emhlabeni anekuthula, waze wahamba emhlabeni abuyela kubaba wakhe anekuthula. Kufanele ukuthi simfute, kufanele nami ngente njani, ngimfute. Uma ngehla ngidithoba ngenda inkonzo yaJesu, uma ngehla ngidithoba phambi akungabi ukuthi ithoba ngoba ngifuna ningibukele, ngifuna status noma ngifuna, no, akube impilo yami leyo lengiyishoko, lokulonke ushoko ukuthi ngiyadithoba, ngiyadehlisa, impilo lesengiyiphilako, angiyifake. It's not a fake life, it's really, it's what I am. Ngiloko lengingiko lokuthi ngiyadithoba, ngiyadehlisa, ngitehlisa kulabancane, ngitehlise kulabadzala, ngitehlise ngisekhalami kubantu abami, ngidithobe, ngitehlise ngisesiveni saNkulunkulu, ngisemkhathini wetive, ngisemateksini, noma ungahamba uyongifuna ungidingela uzuto ongithola la ngihlala, utangikhanza vele ngehlile, ngidithobile ngoba mina sengenda umsebenzi waNkulunkulu lekangikhethele wona ukuthi ngibe nekuthula, ngibe lokuthula lenjabulo esinayo awifunyanwa ngokuza kuJesu. Awu eyeli lelive ayinakuthula. Mina sengaba nekuthula, ngaba nekuthula, senginekuthula. And ngiyajabula ngako, ngiyajabula ngako. Nyalo ngifuna ukukhuluma ngemsebenzi lo wendiwe nguTitusi. Lana ngidabe ngifunza kule ncwadi lena yaTitusi leSiswati, is it Titu or Timotheo or whatever kwesiZulu, lesi Siswati kuTitusi chapter 1. Ngidabe ngifunza lapha kusuka lapha ku verse 5, ngifunza ukuthi Paula ushiya Titusi enzaweni yaseKrete, umshiya nemsebenzi lekafuna awene, umshiya nemsebenzi lobaluleke kakhulu, umsebenzi lobaluleke lokufanele tingceku namhla nababeka abantu labafanele babe mabambela abo, babe ngilokwa nalokwa, baqale babafundzise ukuthi njengoba wena sowungumntwana waNkulunkulu sesize sakugqoba sakubeka ukuthi utawuba libambela lemfundisi nakangekho, utawubamba utawusita ube liasha, nawo lama asha kufanele akwadi ukuthi kufanele abe njani. Lenzaba lengifuna kuyisho la, yenzaba lifanele nami ingilingane, ngibe ngumake ekhatsi esontweni kodwa ngibe ngidithobile ngento konke. Ngicela kuyifunza ngento khona ukukhuluma ngayo. Umsebenzi waTitusi eKrete, Paula wamshiya ukuthi ende umsebenzi lothite eKrete. Uyahamba Paula uqhubekela phambili, ushiya Titusi ukuthi ende umsebenzi eKrete. Lokwa verse 5 ndawehla nayo ngiyofika ku verse 8. Lokwa ngenda ngikushiye lapho eKrete, kusho Paul utshela Titusi uthi lokwa ngenda ngikushiye lapho eKrete ukuthi usale ulungisa tintfo letitsite letifanele kulungiswa, ubeke babonisi kulelo nakulelo dolobha njengoba ngakuyala. Uthi ngikushiya eKrete, njengoba ngikushiye lapho, ngikushiyele ukuthi wende umsebenzi lothile, ngikushiyele ukuthi ubeke babonisi lapho etindzaweni ngekuhlukahlukana noma emadolobheni lahlukahlukene njengoba ngakuyala. Umbonisi kufanele angasoleki, kufanele abatshele nakababeka. Umbonisi kufanele angasoleki.
ufanele angasole. Bangakusola-soli bantu ukuthi lo ngathi lo mboniso wala esontweni lona ngathi ujolanyana nalo ntombazana walapha lo sesiyani lovamise kuhamba naye. Ufanele nangekuntshontsha kufaka indoda abantu emakhukhwini uthanza ukukhwambirida uyakhwambirida uyathatha bangabuka lena uyathatha bangabuka. Ufanele angasoleki. Kungasoleki kungendi into leti ngasikahle. Kungasoleki ukuthi wena ube wenda kahle. Bathi noma sebakukhulumile bathole ukuthi hayi phela lenzaba le bayikhulumako iversus lokwenda kahle kwakho and ekugcineni bathole ukuthi vele awusoleki ndzawo. Namhla emaKristu lasingiwo bathi bangasisola ngetinto kutholakala ukuthi nguletinto lesitendako bakusole ukuthi uJola babe wakabani lapha kule ndlu yekukholwa wena kube vele kungiloko ngoba abantu baze bakusola bakulandzelela. Ungazibona abantu bathi ayizoniyo batakulandzelela baze bakubambe kaxa ngetandla bakubambe wena ngoba uyasoleka. Soleka ngoba usolwa milomo yabantu kodwa wena ube ungasoleki. Lithi lelivi umbonisi kufanele angasoleki. Abe indvodza lenemfati munye. Indvodza lenemfati munye bahluleka bobabe namhla kuba nemfati munye noma ngathi bamba kanjani uthole emakhoneni uthole ukuthi uyashumayela qhaqhambe una 7 yebafati lolo kathi yena una 1. Ngiko lolo kwenta abantu babe sebaphuma emasontweni ngoba bathi bangabona bese bayasaba ukukhuluma kabi ngoba bathi sister ukhuluma njani abese umuntu uyaphuma shelele uyahamba. Usoleke watholakala vele ukuthi kusoleka kwakho ubanjwe uwenda lokho lebantu bakusola kona. Endlini yaNkulunkulu sifanele kungasoleki. Lele bantwana labakholwako nalaba lalelako abalalele bantwana kodwa zama kubafundzisa ukuthi ungasoleki wena nasezulwini ukuthi ebantwana bakho babe bantwana. Lithi lelivi babe bantwana labakholwako nalabalalelako. Lokusho ukuthi bafundzise qinisa isandla ubafundzise. Ngiyathi ukuthi nakanjani sinabo bantwana bethu siyabafundzisa ukuthi bangasoleki bende kahle bakholwe kodwa into lebatenda lengaphandle astart mara naye uthi nakayenda leyo nto lengasikahle akwathi ukuthi make wangithola la noma babe wangithola la. Unalo loluvalo lokuthi ngatholakala ngoba umfundzisile ukuthi angendi lokuphume endleleni ngoba wena ungumntwana waNkulunkulu ufuna a represent wena as a parenting ngendlela lekahle. Labangakadumi ngaloku ngebubi bayaduma abantu ngebubi. Aduma umuntu abe injini yemoto kube udume ngebubi bathi hey nangoke khipha impahla emadradini njengoba saqhamuka lo mfana lo phela vele sowutawuthanyela sebayati bavala netivalo kuyakhiwa amabhatla kuvele wena. Abantwana bami bangabi ngulabadume ngebubi. Umholi njengoba asisebenti saNkulunkulu kufanele angasoleki angadigqabhi asiyekeleni ukuthi gqabha uyekele ukuthi gqabha. Bathi gqabha namhla abafundisi aqhamuka athi gqabhile bambambela nesitulo bambeka phansi bambeka bangaze bafake neglue uhluleke ukusukuma ngoba ulivivi ayiphile lingatiwa ngoba Jesu mina angivati incwadi letithi bebambekela titulo bambambela amabhayibheli bamhaga hagi hey manyala lawo. Insila yodwa leli Bible lisho njalo lithi insila leyo ayifuneki. Kufanele ungadigqabhi ube ngumuntu lotiphethe kahle lothobekile noma ngangubani ative akhululekile ukukhuluma nawe. Abete lulaka lo muntu na uya kuye ya ufunani bathi utakwendelwa ngemi lawo. Ingceku yaNkulunkulu leyo
Hayi, kufanele angabi nelulaka. Umuntu waNkulunkulu angabi nelulaka. Nemizalwane mbala angabi nelulaka eletilo kahle. Ungadende esontweni kuphela nasekhaya. Angabi sidzakwa semfundisi, sidzakwa semfundisikazi, angathi umfundisi. Abede luqhweba futhi angahaleli inzuzo ngebubi, kodwa kufanele aphathe kahle tihambi, athandze lokulungile, atiqaphele abe qotho, utiqaphele ube umuntu loqotho nebantu nabasho. Kube nasekujuleni kwenhlitiyo yakho uqotho. Ekujuleni kwenhlitiyo yami nibe ngiloqotho. Abe ngcwele, kuba ngcwele, ukuthi ingcwelisa uyeke netinto letimbi naletingasikahle. Umuntu losebentela uNkulunkulu ufanele abe ngcwele. Kufanele atingcwelise abe ngcwele. Kufanele ngithi ngcwelise ngibe ngcwele. Ngingemi la phambi kwenu lelinye ilanga nithole ukuthi senibona ku-trenda ivideo ukuthi bangibambe ngitshontsha tinkukhu, bangibambe sengitshontshe umntwana, ngigijima nemntwana webantu ngalana ngikhuluma kahle. Bantu bakaNkulunkulu asihlaleni kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngelanga lokuphela ufuna libandla lakhe. Ngibe ngingasilo nalelo bandla lakhe, ngoba phela nami kufanele ngibe ekhathi kwalelo bandla lelifuna uNkulunkulu. Lelo bandla lelifuna ngubani? uNkulunkulu. Abe ngcwele, kufanele sithi ngcwelise, atibambe, ngiyalithanda leli gama, atibambe. Kutibamba kuthi noma uyibona into ngathi ayihambi kahle, isukele ngesikhathi lesikahle, utibambe. Uyabona ukuthi kufanele ukukhulume ukuthethe, kodwa utibambe, ube nelikhona la utikhuluma khona leli etingasikahle, ngoba uyatibamba. Utibambe kuba nenkani kulo, lokhu kuyadlula nabelo. Baze bakubona uphefumulela etulo, bamangale abantu ukuthi awukhona ukuthi bamba. Unabela ngisho bantu labasha basekhathe endlini yaNkulunkulu, enzaweni lapho ubekwe ukuthi wena uwente emsebenzi waNkulunkulu. Uhuba into letingadiwa ukuthi uhuba ini, baze abantu bamangale. Lento ize iphile noma uhamba endleleni uhamba. Kunebantu la uyayitibude ngalo muntu ukuthi lo muntu vele ukhule anje. Ubona lo munye leliso selajwayela ukuqwabita ukuthi angabona intombathane. Ubona umuntu lobusukathi leli limi ngathi lingaphuma lingasabuye lekhathi nemikhuba nemisebenzi. uNkulunkulu nje ake akuthi akuphathe kancane. Lithi lelivi asitibambe. Haleluya. Ngathi nami ngatibamba, sengitibambile. Nami ngitibambile, ngitibambe ngende kahle. Haleluya.